Ai, kunak manoke epiaw language kulite top manoke. Epiaw lang. Yo to man. Thank you. Ido check tagalog paise. Aoleang wish kuri dia se family members khan. Hello guys, welcome back from Montown. Hamne handu konsna monde pongjina se. Direct upalok paise. Moila friend ujisa ongla baba. Rasa di tai gelok paige na. Tai logori jai jai se. Eta friend ke bisaro jabo. Jagena aji Montown la vlog ekta hobo ge amni angi. Interesting place ekta upore. Vlog sector loi kina amni an opore. Janai di try group na janai di ase. Let us enjoy the vlog. Thank you to buddy. Log paina khushi bai ase aro happy Aoleang. Moila family members la side buddy. Jaga ekta jai jai ase dia. Breaker ahoy. Montown bongjina Aoleang celebrate korle aji ra shuru kori ase de iguna janai di ase. Shuru hoda amne be dikhibo pari ase ki pura full dress to nai. Bolibi sign of respect. Itu Aoleang ke respect kona mala kan olop ina lagai na ase. Baba ekta logori. Itu to season ekta ase ki blessing manga laga time ekta history ki sai jaisu gule details to baba rai ko. At the same time manga tradition manga pungau kan kininga thagisi. Forefathers kan kininga aise. Itu gana kan be daibra ki janina ase itu man logode olop kuri dia do especially Paiji nauli garne youngsters kan garne listen dangor ekta hobo gina. Moi hope cry do janai dia ase. Aru baba moijun la sai prabi happy Aoleang. Tinglim kon ya. Aoleang tu etai thakan hoy. Ko fathers kan bai ina thaka. Holi bi kunyak tu alak thakise. Kuno bda February de March te ina khuchi Aoleang thaka je. Holi bi GSC pula eta KSU thaka ase eta KSC fresh itu thaka dem de. Itu tu nitu hobo. Ekel or hobo ko na April 1 to 6. Itu holiday list di pon na school pon hoy na April 13 kali jaise itu ase tu re ko je 1 to 6 Aoleang tu ingat thagi je ada tu kunyak ada kunyak jagade ada Aoleang ini ase ko se kana to ete prepare kuran hoy holi pona kana ekta duita khabo aru dai bi khabo na amen pare na Pari to pare. Itu Wow. longkai kothari Ta changma la jaje bang boy sile ba. moi bi longkai laga kanai khabo itu Moi sang la guru lo la. hoy yang ban mai nu wow ngồi hay photo khoma ngồi hay yo wan ngồi hay yo ngồi nang le wan na pan ma ti tai ya chem lok kuli ya tu nu ya mu Hayang wan ko kapu o kay wang sa tu say lan pun say le la pao itu tu kay wang mane longkai ge photocopy itu longkai photocopy tu aman tu photocopy longkai photocopy itu photocopy itu pura donation dibi आज ऐसा लगा Aoleang tu amani pula tu amani fresh loise itu competition pong aro tanhai lengha chi hongpoi bangla longlam itu kan aki kita aman pusti matu amani fresh loise kona wan itu tai wan khu mane itu matha tu amani loise itu lo pura donation tv enaga kana ko tayang wan khu kapu uyo wang satu Jim kuhan nulian go itu tu jawang mana de lengha ke Hayang wan ko kapu opoi wang satu Jim kuhan nulian go eta travel laga kana tu inga se kawan pong lang la ala le tu hijan wan cap kolu makum itu tu ama wan tu ama laga itu tu Chan hari itu hari cai seguna asam hari cai sini guna o kawan pungyong yama wan chulela tikha sofa menangan itu moi laga wan man itu mu itu nya mithon itu kan ya tapi itu heng atau horn ke itu kiba ring lakai na
চাৰিজিবি এইটো আছাম ভাষী চাইছে নেকি চাইলিবি এইটো দেখিব কাৰণে এইটো গানা আছে এইটো এতিয়াতো নাংলা গানা শুনিব মইতো অলপ প্ৰিপেয়াৰ কৰোঁ So guys, Baba la gana do phalba hunilo ase ki forefathers kan la time de itia tai biya laga words kan bi thaki bore tati will be mohan itu negative te lolo nohi kina ake time ki to mohan neighbor busti bi word thaka la time ekta ase aro kotha ba ko na para to gana ba dedicate koi kina biya kotha bi ekta ke koi kina itia ta kan la side bi kora thaki will be corona time de nia thaka ase de koina Baba bra kora do aman hunio parise Aoleang nam de koina janai di ase anyway itia to moi la turn Dia mana ni dia ni ada enam buah tanpa yang mau belas. Itu karena tu ini ekta asik man bi try guru lagi. Dia tu hari jaya je. Forefathers kan iman guru tak ada ini deep meaning asik. Dia Baba tu short pak kau asik. Every word sentence kau le iman bhari meaning asik ki pura makan chapter ekta likhiule saman ekta words te jaina saying bi to thake folklore la aro mala kana bi to thake etu kana man etu to preserve korule try koru aro man bi na paril bi man Aoleang nam ni practice na kole kita koru na korubo etu moila gana to emotional gana ase aji Aoleang de mohan ene ase ki jane next year pabo nai Ilengala tai ekta ase etu cameraman ba shuru kona pura sai ta hangsi je to pura moi ini hangsi jaya ase kushi nam de Aoleang nam de na So ita moi kuru de. Ayya ya. Wah tadi lepa. Nah. Deh, sering kuna itu tak kuru. Kau kenyita ni memini kau wow. Kata mau jatuh le ya. Meaning tu apa ini? Mai kalau mi bilang kan ada, oh jadi hak kili ya kini tu ada. Ini minyak kaya kini tu ada. Cakap wale. Ayo. Bapa bisa sih lah, moi kalah guru. Pola je. Kilo kan. Ayya uja ngai dang li ye chen man wa chi zi ning le ngai dang wang kang ma pong hai o au e wa we Ayya uja na aji Aoleang ma celebrate kue ase to Cizi ni namuri ni paisi bile, ngai jang wangkang gelok pabi. Wangkang gua do winter la ending jaga do hokang mati do ngai do. Wangkang mana itu wangkang itu gua ase. Do winter laga hokang do side te, atau summer la starting ase do nai do. Aji la Aoleang do tadi lok pabi gua laga. Do moi try gua sai ase. So guys, Aoleang time day dia, moi gua nisna fun nisna bi lagi se, enjoy gua se boli bi. Itu kan do man sob preserve Aji na hari jagi de man ya preserve kuru de guna Baba moijon eki logode Aoleang celebrate to yadi tai logode eki logode mani kina montown bra ena mani na potai ase itia bi moi joni shuru kori dabo alak jaga de moi Aoleang celebrate korbo aro message potai thakibo try korbo best wish Aoleang Moonyu salam aro phom manugan sai thakisi bole happy Moonyu guna Baba moijon la side pabe etu janai di ase thank you so much for watching may God bless you all and see you in next video